Kirwariaro yaturantuko yerware MCA wakolo twazipora kinyano onekete kuno kiruno turantore mero akioritingwe bwangavana mutuma botina mwanya na bwakawera mwangaze tumiba muritero bisine akiererwa rero kire mubango ne yachancha mukazedike yawete mutuma airitangwe bura kwenda na ate kuthikira akiuwa aithura mabithagi utatina watho bamwe bakionekana kuwatila twanyankulokia mieri 6 agiutatina watho akeyana ngerekana na bidhaa anene thirikari-ini ya kaunti ya Meru ankolokia wete mutuma ailebere na njore akiena beta koti kulwamia wandikani Meru kenda mbecheu chikethira ikialulwa na wikwandwa ngine ingi akira mutuma buruareke kwithira agia kakawira ntaka miario nionekete yake kwenda uchokia kaunti ya Meru ndwene ringi na ikitukuria moni yaku egurure ontobo na ethirano kuona ya Kameru ichokete ndwene ompala kiuria tukia ntukerwa retu ikuria Kameru ichokete ndwene mpala tuchokeria twe moni yaku kulokira namba yetu SMS tena mari Burunio 23578 ni nyamitandao ni yetu yokinyanilia Facebook na YouTube Weru TV na twatire tukuthoma maoni ya kuobura Nteto chio tokinyila metheneto ya Nteto kiuria getu twikuria Kameru ichokete ndwene mpala ya yomuyayira tukuthiranirite utukubwerwari Yara tukuthurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa layer premium fortified sifted maize meal na layer premium all purpose fortified wheat flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer premium nurturing the world. The fact that kawira tabui tio ya district ye kumesha kethira mutuma na abui MCA ZK kuoritingwe bongavana mutuma botina mwanya na bokawera mwangaza Meru erio thinene mukandarathi wanithi kuoneka kinyasaita kibanga kwambiriria ngwe akariba kilera na lenjo kembe kutheta ni mpitho kirao chia njou na maitha na karimete ngo kuandamana bakimeneria uongele kubwa wagagia na wendia bonda wa Chiambogita Ketheka mutegerio Weru TV na nguchokire nkatho chia mwanya nontu bakona kanyaga kuatanira bado Nteto chietu ambete kintu kwe kunithirite rinjia honi beto wa WINNIE wa Kingeru na monanilia wetu amathithio tukobwerwari Purity Richard tukiambiriria Nteto chietu MCA wakolo twazipora kinya ZK na miniretie wathani bwangavana wa Meru mutuma twethingia akiwa mutuma ariuna mawatho oyara yatumire kawire ngatwetine kiu akiaria rukire mubango ni wachanchemuka ZK yawete mutuma aikirikira ntwa bisine mugaru na watho tio ya district kinya witekene monoja ZK weteke kanore gegwetekia miari The assembly speech the governor of Meru under the article 181 of the constitution tumbere ma indonere atinanya mitugo mega ya mutongeria athiruka akirumana na ndona nyi ajakai na ndu that's why I supported nontu ngogie were anene ria kuthiuruka irumana na irumana mpambe nkorikanie ZK niwe wombere kwithirwa agitongeria koritwa kwa kawira mwangaza gitene ja gavana inde bokorigaria akiaria kire mubango chancha mukarukirwa narua na ugite guti mwanya jonekete kinya nyuma ya gavana mutuma gutonya gitene out of 10 ingwitikia ni untu bakaramu ndaba 1 out of 10 what ni untu bakaramu ndio kinyenya nusu nya meeting expectation ni untu bakaramu you know je below pa of course you in below average and that is my rating
akiuga omaitia batetaira no jozetete na mbere muno kireite binenkaniri kire kaunti ya Meru akiariri kinya ikarikari arua aria kwebera kwa wakili Maranya aja waziri wa manto jagi watho leadership ya Kawira utere bui na ntuga ni bui no ntuberema violations chonde cia sheria iria Kawira Mwangasa athithetie chonde iria ciatumite mwikia Senate mutuma gutonya actually started he did the same thing irigo appointments na appointed officers baba ingi mono bati qualify so in my opinion public service has seriously been mismanaged like you tumiwonere Maranya resign na umango gine neta no ntogo a minister of public service ende antu bali baga appointwa na ari otije baga appointwa juniors kurungamira seniors akiariria kinyama gamba jetete na mbere jaria jarigeretia wandiki ibwari tingoge kire kaunti ya Meru ndo kiuka Kawira is innocent of this after mutuma kwa accuse Kawira is very innocent na indawira okaire ndauga Kawira itwamwitire obisi na ntera gwa Kawira is competent Kawira still remains incompetent na nathithiria all those violations ende kiri issue eje Kawira is very clean uti wantu bombo karandi bathithia muchemanio somewhere barekania bachwantu bete kotini gupinga a process bachoka ende barekania baandire Kawira agitunyo kiategwe gutigite agerete ritho kakwivyo we expected for example out of deputy governor they expected good governance na nio nte kuona any personal position utikionda expected na teka kwirio ndeni ndacie ja giti na mutuma na aina right ye kwa bara kwenda giti itwa na nenkerwe thirikari ndi atikumenya urakugita atia akuthithia akwa atikumenya buru akwa buru ikumenya atikumenya nda Meru na echonkwere na nda kwira Meru bamenye buru Kanyene Kawero TV Mbeta Nele Wakethenji Kathacia mwanya muno kiweneli wa kithenji ni kumania riboti uyaneli kionto tukubwerwa reto kuriethira Amiru ichokete ntakiene mpala Amiru ichokete ntakiene mpala toe machokio kana maoni yaku kumanena riboti uyanto kuyerwa rio kulukira namba yetu ya SMS tina marini 23578 ni nya mitandaoni yetu yokinyanilia Weru TV na twatira itukuthoma maoni yaku tugeta na mbere ni ati ria muthia nyuma ya kwirikana na umire obisi mieri kathomba mithiru wakili Maranya na tumiritie wichie belia kwa wetene kia CC kaunti ya Meru nkafana mutuma na chokire aithira kithura musiasa turibie trekia ayokia kanyaka na ranwe ya Rona bwana ayokietie kanyaka Julius Bijiwe kamulo amiri waritingwe obisi ne bwangavana itwaraniriti na Meru kwenda kumenya maoni yo iguru ryo garuruku bothirikarine ya ntwebingia ni nyuma ya ugaruruku boria bumbite kwithirwa bukithithwa ja kaunti ya Meru kiri thirikari ya gavana Mutuma na gutigira Aaron Mutweli abuono koronto ja murungameli wa Ritingoge na nturibi etirikia ja umo wa mawaziri na ndia kari ntere mwanya ja tiganya bena ja kuuga ndia arerenke congratulate mheshimiwa gavana etu twethinge no tuba kwa etirikia giti ka public service etirikia mtu moya nyokulukira thoko etu ni ongo na ng'ombe tumionete kulukira etirikia watu wetu shukuru sana ntoithingia no tuba kwa mpoiti itirikia ingwethikia ki MCA bara twithirite twina boa akithi ngwethikia nwa turutirite ngwina nwa at least tuona kulingana bara bangi baithirite baikuo uyo ndio anafaa na watu twaithingia kikau ake tumushukuru kulela kitigania tutire nafasi ingi mno ya kulela asa deputy governor event women rep ainara gembe bete tigania kanya tola ne manto mengi mno au izi nafasi ingi mno kudira toribi na niyo ne ingotikia experience kwana na rusitengwe for high councilor na former MCA akithe ward ingotikia experience kwana nafasi hiyo kumiruta toribi former MCA wa akithe ward timbaya
untuna kweriko balance na kunteresia igembe bakionekana kwithirwa bari na witikio bubungi na kuoronto kwa Aaron Habwana. Mheshimiwa Gavana, pongezi nontoba ku choose Habwana as his chief of staff. I believe Mheshimiwa Gavana atethurire Habwana nontoka mwitembe amudhure nonto Habwana and a requisite qualifications to be the chief of staff. Oni tendete gwena Habwana nembisie ni muntu very loyal kire kosiewe na ni muntu mwathiku na muritingwe ko winku inkwetekia experience ira Habwana enyo nonto na rtangwe nyekira ofisi ya the former governor Munya ami extend kienda Gavana ntwethingia ombo saba antu bameru better ingwetekia His Excellency the Governor na withiria good thing ombo sokeria wakazi va Igembe region as a whole kitekia chief of staff Meru County Assembly Meru County Government batutoria wakazi va Igembe North constituency actually ito pokea uamuzi wa His Excellency Mutuma Ntwethingia nonto ba ku extend an olive branch ke batwe ito komenya at least Christ yeto kana malalamishi mengi atikinya maybe yakombo kinya. Kiripotela Weru TV kuma Tigania Mbita, Brian Kimathi. Nabo akuru na rietwa Jurinchekia Trust baumireti na kumeneria makarika ya wamba bondethia na mpitho kirochia maitha makarika yara ya kuonekana weta na mbere no kuyirwa bakiaria bawete ni onto bwa kwithikira kona bura kariba kuthinju ya ngoko thirikari kiri bakiwa antu ya na rimwere 40 na baile ibatete uturondeni ya miaka ile mithiru na ndethia nkulukia 15 kuonekana kwijwa. Mwandiki wetu wa Nteto Anthony Kathenya no wina riboti. Time now anto ya na 40 na baile evacuate. Thai tukwaria on Saturday turura bagaita kuthika anto batandatu. They have been doing this thing now for the last 4 years. Thirikari ute atua bayogete nonto the deputy president naitete now. The Minister for Internal Security, Murukomeni, naitete now. The Inspector General of Police, Ginyawe, naitete now many times. And they can't stop because this idea of his cattle rustling is false. This is not the cattle rustling because the cattle rustlers, batura anto, ya bagaya ngambe, waitacho, ba iyakapa pasipule bagoya gora anto. Kuwende as a trust, as a nyambene Jurinchekia Trust. Boto gua ne atire, dirikare eyoge manto ya nagi inyene sana. Borithi, torero borithi nara yume tege kabiremwe. Anene bo naginya baba ngibandi. Okay? Borithi Kenya evori ko tonenkaro dio Kenya. Nonto te parabonka ke bande kawa borithi. Parenda barutwe ringi whether iba umete kabiremwe kana batumete nonto bakuria guo na anto bakura wa bareguo ibare mingwe ibebelwe bara wanto babero kenda manto ya thira anto bateme gweta otora kuthika anto kithaka kira ginara kira ganga setrwe 2000 na Meru County Council asinyambene National Game Reserve KWS turenda yugie kithaka kira is a national asset. KWS is national organization eyugie kithaka kiu bunge botu kwenda kuwa ne thirikari ikalasimithia antu baita wikaria eu ni iguria nake thirikari ni buri kuruta ngweo no ntukia thirikari teke nini thirikari ina assistant chief ina chief ina national intelligence ina CID ni atanto bagoro ntuko chionde uteginya muntu bagomba kwata atwe turemerero tutena thina na kabireriko kaneriko lakini katuguria thirikari erute ngwe ebwiri kuruta antu betu bareke kurawa na ithaka bietu bitiwe kenda tumbo okura ontukuya ngambe kura antu ni uchokia Meru na nyuma nyambene
njuri njege trust URETERI ntuko jathira ketha ote action tukona solid kuma ke thirikari watu twaita court nontre kwireta wa criminal negligence so we will go to court na tukauria court ilasimithie thirikari kukaria antu ba Meru. Akari nteretia kilera na lejo ka mwiri oyo egembe bakuthetani kwithukirwa ni njou miundene yo na utiasara inene. Akari babari wati maitha tinyumo cia kithaka boba titura ya Kenya bangi no ntobo mwebo kithira bungi bukonekana kwambiriria beti wa bamwe boba tete uturo na bangi na bo wachiandithia chio na nindunju na chio ichiambiriretio banogia nene. Edwin Gatobu no wina riboti. De kwarete tutena njo kinyemwa kono endu twena into yonto kurima njo nitie yaikara into byato byonde inanjo uchuma na ite ya mwene nibyo byorie birito kuma kiria kariba ntereche kirera na lenjoka wondi entunene gishiko kegembe no baraba kuga kironda kyao kya kuyiro ng'ombe maithi kiongeri chumbe na gwakana nkuru kinyume njo gukwethia miunda ya mekawa ne untu ikwikweja kurena kuinyange bire bandete na bire bakuga ibyo birare wirigiro bobo muthia totomba kure yaro ninjo amba bongo batwenga kuni ndemwe koro nteta mundene nkwama kegwama kurema o itwengro na misinga toka iria ende njo una chikwe ya twenga ko ya lero wata kuma dare kinyanya ya twendi wadi ya twendi atwa mundo mutu na eka nusu yote twa kinyanya tona kinyangile ya kuona kuna randa de ne kwa na bigora bikianda zumi bakilera na lenjoka ni ntobiele ni kintu gitawa mumea ni kitu inaitwa mifuko yote imeenda watu wetu wamekufa wengi na serikali wamenyamaza au tutafanya nini abagwatanirite na bamo batongere baba kesiasa ibonekete ikuria tongeria taro na kura kubatetera na kumenyora thina iji ya njugu na maithe gatige kubainyiria na kurirwa ngiro nyomoro KWS kumenyora bakarigeria njugu igutonya miundene yao. Kila siku ni malalamiko, kila siku ni kilio, ambapo kilio analia ni ya kwamba ati njugu zinakula mimea yao. Kwa nini umenyamaza? MCA, kwa nini umenyamaza? MP, kwa nini umenyamaza ngabana? Oike SPC agenda iberwa watere kato akamanjo. Ende ne ya tromere tokame. Aje yo twethia anke kono to thenwe ne ambaba bangombe to thenwe ninjo nina to aitatwe. Konge wanasiasa na kana weshimiwa boba kibaroma ke bunge either county assembly kana national government. Bakori kiori ke the ministry in charge. Mheshimiwa wetu mheshimiwa Taitum na MCA Patrick. Ato koria u burenda antobakilera bendelea burenda antobakilera bona thina mwankare babo mami nau na bukiri okia kwethro antobakuru arebe na thina norome athero sande we tutam urua tutam kende intobia to biendelea kende kiburi urua tutam kende intobia to biendelea kurewa kana natyo kuareu wakati imefika ngoko wengo kwa asikiza ngiraundi batu tutea Kenya nusu tura Kenya ya rabangi akisieto gikatiba iri kumi undeto ni property yetu miunda yetu itibwa kia lalo kenjo operation irano bukubwethia ni operation fake otebu ombombira no operation de kubwethika no temu nto samburu kana otrukana toibwagirira na ino mifugo yetu eta miaku ibutu kuona no kwethiro batu ka batu itha metho no operation uti compensation de bwethika kire antu bara betu borwerwe kire ngombira cietu ciyirwe utebe tuona operation ntuko ciao ni rathirire tutikwirwa it is silently chini ya maji imeisha. Nteto cha Weru TV kuma lenjoka gishiko Gembe North ni Edwin Gatobu. Kibwandarasa ya nithi bonekete bukambiriria rwa muno nyuma ya Weru TV kulionga Antoni ya una kwethira mukandarathi urone kiringwe wakibangania nara akite site ya kuritira ngwe ya kandarathi akana kandarathi wene kiri kambuni ya Muchaina ngwe ya save kiambiriria Martin Mugambi no Tony Ambicha yongwa buranto ugo karakari. Mweya wira iandiki bandeto ikunjugurania kumbura umana muthenya we munthi turenjira mage mameto ndagachani ya muro wanithi kenda kumenya umata umate ni gwakwa kana ti gwakwa gitwikaga kambuni imwe ya Muchaina nene nkeretwe kandarathi ya gwakandagacha cheno ya nithi na kuraja tukionaga nyomba igiakwa na nkinya maragita tukimonagira kuraja tura mathingata kumenya umata umaima Muchaina kana tima Muchaina. Well, maragita ni mejire na site ni bukona ke nyomba ile jibo over 50 kai kolufu leu
ngembo lingine rali kira nyomba jiaiga ni saidi ya gaitini bona kanare kugwa irigirwe na kwa itabwa na wena wenderete amona kuregerwa kuringa mbicha atwiritwo wira Thaa yari niambiritie na mobichi marama gwakwa imawire no ningwitikia constructor ni ejire kante muise lietwa na akini ndemonaga ngamenya wa engineer nonto mbona alo ngameza site yae nonto site ni gwakwa na nyomba jega kwimba riu nkaoria gakurekia nyomba agaka iguru ria jeto kana gukathiate nonto nyomba jega ni kuona gakurekia ndakaseu ikathira u endimire ni nkuona ikethirwa enda gasambega na ikuikanyia utenga ari nkuona tukarira kairi tukiwa ikuraga mtonithi maturani twaritie na kariba ariuga uthimi bwa muthetu ibu bwaruthagwa na tayari bwarikirie savea na boibekinyitia guka nyuma kenda kuthima kurandaga chenu igakurukira na ibarikirie nendika veterete riboti ya kithirikari atwiro enderete ni samples ile ukagua na ni ya omuzi ntamureku ni engineer na nyumya bogu report ya engineer alali wa sample ya muthetu kula kola msika ro janda kasa kiangati kinyamu ni mola wa mithero kwa mbali ya kiboto ayari ya kariba ba maturani baije kura barabara eno igakurukira na kura gukuringithua baugite gugatwika ikuri wa kabakaragatirwe mari imao kenda bakathama mathaa mari ogona batigachererwe kana kuri wa mpu twenda kubarathimire bona ndagacane kubwira twenda kubebera ku 100% bunga nabo baturi wega kura tukaitugura migunde ingi twebere bau bathondeke ndagaceu ikenda tikaura mtu kairi kiripotera Nteto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Kathochie mwanya muno kiwe Martin Mugambi na kiwe mutegeri kwithira witite ya mbere na kurumira ndeto cietu kumania na kiuria gietu kiratukuritie ntukeru aria thira nukone ya kaunti ya Meru kuwa ntakene mpala kwina imwe cia ntumirira ciethirite cietu kinyila methene tu ya ndeto kana maoni ya Kim arutere rwa Facebook ariwa very true. I agree with ZK once. No difference between Governor Mutuma and former Governor Kawira Mwangaza. Lucy ariwa no never. ZK, her interest is big. Governor Mutuma is calm guy. He listens to his people. Kalasti ariwa 5 years gone to Locust. Irando ariwa yes I knew it. Kadhurima kawa miboro uongozi mzuri, mambo ya siasa tutajua with time. Mugambi akawa hakuna kaunti hapa. Wambogo akawa Wameru wako chama gani? Aya, atoe maoni ya kuburoko na kaunti ya Meru yakayombikia kwithira AK1 takiene mpala okulokira namba yetu SMS tena mari Brunio 23578 na nyame tandaoni yetu yokinyanilia rutere na Facebook tutire gichoke ya kuau kana maoni ya kuna toa ya thoma oburayo tokinyila metheneto ya Nteto atonekanya kunogoka nini no ende tochokera ni bamwe bakariba mutayo net town ni ya Maua abarabonekete otua baitala sara kumane na mbura herera urire noti ya ikiunukira imwe chenduka na inyanyumba Nandera ino mabati nenikita maguri obwega arageje 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na geje 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ne mutujo nice extra premium.
mutindi yengiana kamusere Inyaju tuena jua mbishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Moguri wa Kinyandu kene eti ya motujua Nice Extra Premium. Nkima ya motujua Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikueta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatishia Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. She nice na Nice Extra Premium. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ondagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ondagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kireo kwenda chukuru ya ondagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji akanganirwo ikurigito indagitari utekushetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugo uturo bongi abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujokani mba mwedi jwe 5 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero na Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimo namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Are you searching for a reputable and highly recognized institution to shape your future? Enroll at Jordan College of Technology, Thika, where we equip you with the best industry-based skills. We deliver hands-on training in journalism, engineering, catering, hair and beauty, fashion and interior design, tourism, ICT, business, medical, short courses, plant operator and driving. April-May intake is ongoing. Visit us at Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the best technical and medical institution in Kenya. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Tunapika, pika na lea premium. Tunashiba,
Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia mungana jo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage muthidu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwa Nteto nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turwaro rya kwinagwe. Yetu sako, your success our pride. Every sunrise brings a new beginning. At Mount Kenya University, dreams rise with it. From bold ambitions to breakthrough discoveries. From classrooms to laboratories. From determination to graduation day. Here, passion turns into purpose. This is where futures are built. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Kumagara ine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok na nana neleleke yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kilavan vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Gakwato geni orengi na katho tia mwanya nonto bakwithira wetete ambere na kurumira Nteto chietu twechokera akariba mutayo wa Nets taunini ya Maua Ibati baitala sara kumani na mburaira yurete ntere uokorobwe koro na rarweru kumete nyumba chio na kuthukangia akari bakiromba thirikari ubayokirie matali ya rua no bethire bakiona kuria. Mwandiki wetu wa Nteto Duncan Mwathi na andikithitie mendekethia ya kariba. Akariba Maua annex nerie ni baringikite anene kumane na mburerere kuro tuo gukire munde na ruji gukondoria kira gintu nyomba ciao harabo ugite batione tetoro atu witiga tuyanda municipality ni twitha tukire rent babe na buloti na kinya babe na nduka cio ibaita license gutote kuona utethirwa tuthethe tu thirikari ikuo no ntuba kuthito kuria license na manto haya anda municipality. Uniform ya watoto indoi, vitabu zindoi. Leo watoto wangu wamepita na masomo ndoi wanazura usiku wajalala maji nilikuwa nazuia maji yani wasilale na wakitanda kwa maji. Kila kitu imeharibika. Wale sisi ambao tunachukuanga hata stock kwa nyumba tunawekwa kwa nyumba yote imeharibika. Hakuna kitu tunaweza kula leo. Kila kitu ni maji, hakuna kitu ambayo inaweza ikatusaidia kwa asubuhi ya leo. Kagito gakumbure no nikondoreti nyantere chianto bochio mwanka ko mora rudingo rwa kirombero gya Sinai Center aranyombe no iratigaririe inchi mwake ikondorua arakari nabo bathamite no tugu no ntunjachi yawe ichi yakondorirwe gukurukira mburere lele kura utuko kirima giki ni antu bethirite bakija kuromba na tauria bona kana bukona randstrand rera twithire aja kiremene gitu yomba kuomora part of our office lakini office itatongwa kwenda kuna randstrand yenene na ikyo tukuwa tuinyikirite muno ntukinya turiba muri majojo roje rwa fro mwankarwa rwa bathamia mishie aja mbere kwa kwena twana tuinge tutenda chukuru na arua no ntubwa anguo irato na mbibi yonde bieta so dire manto jate kumenyeka na tuigwa tukiuga thirikari yetu ya county thirikari yetu nene bombe gututethia no ntu ana jababa teta chukuru
na jonto jajo nande kweno gwano nto wetagore gurwala kinyethe anto no baite koromba ukaigwo gwa tukimenyaga area eje ni wawa ebo gavana umete kwa we nyuma ya ofisi eje like 200 meters from here itokoromba itobu atutegere amwe na atoliba etura riri turaunukiro iroe turukwena mbone tunukiro iroe aritwa to nguo cieta bibia kura birari nyumba irato biana bieta bionthe ndito koromba thirikari etu itutethie tuolelie na inya sana baraba thirikite ibakoromba ituthirikari kubaraithiria nontu batigito batari na wontu wa kuthi hinya kirima kiraba itaia gwita murungu thaino gitiitika twachenye mna mbere wondi ne yongwa achebekuo na bono bwo barete thina mwankaru koyura ukumita ndene nende na tukwa chenone nuombo tutethie kithira itwa riria ringi tukwendo cha indizi ute muntu tutethia nuka tukuria thirikari yetu umba ye ukumaroe oni ningwa mbetete asara ngiri 150 duke nekwa into ibiro kumera roe bionthe endi tokoromba thirikari ye tutethie wa John Paul toka kuringera kura eyo tutethie asara yetu etete nya tutomba ikuria tutomba nyi kurewa lakini tokea kwa bwetherwa ndrene nje tutomba kwethwa tuketa asara itokoromba nene betu batuthikerie kiripotera Weru TV kuma Nteto ya Mau gicigo mbunge kia Gembe South mbeta wa Duncan Mwathi. Mubunge wa Tiganist Mporabori na mulwambiri wa CDF Tigania West bakinyete Nteto Kandebene na arabanenkanirite barabara ya Murere weta Isiolo kimukandarathi kenda mibwithia barabara iretwire ithuki kwa miaka nende nitithakia karibu nene na kuwatithania tiania na kaunti Mutori yayo kaunti Isiolo na rakuthukanga kwayo kuonekete kwa ngaratanio kendi bonene Nteto Jondiga aina chonkuloki kiriro kira kithiritwa kina atumiri barabara ya kuma Nteto Mikinduri kuyira Murere kuthi mwanga wa Isiolo barabara ya Nkenia gicigo bunge Tiganist na Kakinya West kiriro ikiomba kuigwa gikinya muthia nyuma ya muthenya wa emunthe mubunge wa gicigo bunge Tiganist Mporabori amwe na obisi ya mubunge wa gicigo bunge Tigana West kuomba kuigwa banengeranirite barabara ino gi contractor na araba kera bari Nteto Kandebene barombete contractor yo tigira ngugi kuruteka chiombeka kuiwikiruto na njara na kunengera karibaba umite guntu guku so kitu kilioko mreithi kama mmekuja hapa lazima usikizane na hao watu mfanye kazi pamoja na hao watu eti ya kwamba leo mtuletea Wakikuyu waine kesho kuto zileta watano wao wangapi waine sisi watu wafanyikazi wa mkono awe ni Mutigania awe ni East ama West sisi ni watu wa mama moja kuna contract tuliletewa na hao watu hawa akaleta barabarani hapa akaanza barabara hata wazaizi iko na mwaka mzima na kilomita ijaisha. Kwa hivyo sisi tunaogopa contractor leto mpya hapa na bando wanapokea pesa lakini kazi haiendelei wana Muriithi. Ndio mimi ninaomba ya kwamba hawa ni Watigania na Watigania wanaowapeka Kenya mzima hapana mchezo. Watigania naweza kimbiza wewe, si ni kweli? Kama utaendelea ukifanya hii kazi kwa ukweli utainua watu wa Tigania East. Itubatire kona ka project no kamwe kakaomba huku motethi chukuru ichi yetu irathiri kirasi to akirwa irathiri imbito kabuthirwa lakini no manga to tigero mbi no ntobomo na habwe ndio hata nyinyi mjenga mkipaka rangi yenu hapo tuwe tunaona kera kuna kitu ilifanya nini ilitufanyia sawa nontu kambuni ere nengeretwa kuthondeka barabara no baumbite kuigwa bagitiganiria na bu so kazi nyingi tutaenda kutumia na tutaenda kuinstruct contractor aweze kutumia watu wetu wa sehemu hii na jambo moja tutaenda kumwambia ni ya kwamba watu wengi ambao wataenda kuandika ni ya kwamba ni watu hapa na haraka gitani wa kumpuro ugite mantu za mama mirani yo thina mbere ikyo gitumi bethire to bakigwata thirikari mbaru hii pesa abana ya mpuro mtu aburi hii pesa abana mtunga hii pesa abana yako si yako mama ama wewe kijana hii pesa imetoka kwa mfuko ama kwa handbag ama kwa kikapu ya William Samoei na tuliamua kufanya kazi na serikali
Kwa sababu serikali ina matunda, serikali ina maendeleo, serikali inaweza kuinua mwananchi wa kawaida kutoka chini mpaka juu. Na ndivyo niko hapa siku ya leo. Kiripotera ndo cha Weru kumanteri cha Kandebena tigani betawa John Ndhiga. Akariba mitungo ibaumirite na muthuro yo munene bakimeneria kuongeleka kwa makarika ya wagagia ntere una wendia bwanda wa Chembogita. Akariba baraba kinyire mwanke tuone kia burithi kia mitungo ibarere kwarirwa ni OCS wetu kieu nkirithano iretumire burithi barenga michinka obathurane duo speedi wa ntere una kinyire no bekira wira nebo matalia kwithira ya kiyukwa. Mutugi Karen wewe na riboti na njire kinyanirite. Muthenya jua ruakari na biashara bathoko ya mitungone bashumirite njirene na kuthithia maandamano iguru ya kiria bakuga kuri na thina ya wagubokaria na kuingia kowendia bwanda wa Chembogita thokoneu wamwe na nchobi ndege ni watho na kinya bakiuga na bare ni bakugwato mono Kenya na nandi na ruanduka chawitindite chingi akariba bare njirene bagechoga Kyoto nikiria bakuga borisi ba mitungo bateko batethia buru anto ba bikibiki bakomba kuyero bikibiki ciao duka ciongo isi kuiwa kwa muchiari kia kesi mwana kurepo kanenya kwa sotwa na kerwa aitembecha kendombo tetheka polisi ara station baethe tikoti kwe mwekuru are au nguge wikugita kesi tanjanji police officers batoto tethia gotikyo bogeta anytime we report nothing is happening. Kama juzi kuna mchichana alibiwa laptop na shopping ya nyumba na rent yote kaenda. Uliambiwa hapa ndawa zinauzwa tu mchana. Inauzwa kama viazi. Nandia karibani bethire bakithirunga na ukinya maandamano ja ugitwokia borisi mitungu na bethira bakende kithia bobate kwenda kwarirwa ni OCS tiga KDCC ACC kana sub county police commander barabara kutha kweja karibabo magarire omebambia kuinga njira inene na kinya gwakia mwanki mwirigana jo gitwo kiu na kwithia kiboya kuonana ni gitwo kia borisi na niri askari bethire bakibathangarane na tiangasi na kuringa risasi cheguru o mtu ajethira nandi akianika guru ntethia akariba bateko gita bia onyume akagita akaiba kethira bakiuthura na kaire na muthiene osipindi arego kinya ni bombere kwithira bagishuthurania mwe na kinya wengo bakimwira tena kathari bakiuga ni untundira bathiete maandamano kaire ni bende kithetie borisi bau bethire bakithamwa Otsbidi masi ndiyo masi OCS masi OCS masi kari wa mtungwa masi muthiene usipindi na ere kariba wirane ate kumarojo akambia kurita ngugeu na kinya kweberia borisi bau ngugire akiugire wate umbane kuinga irabu akiuga eu nengugia thirikari ya kaunti na kariba muthiene bethira bakiborera nkoro bamwe bao bomba kwithira bagichoka nande kurugura biashara chao. Mambo yote isipokuwa hiyo nimesema yamba hiyo ingine yote nitapakia yote. Kuma mitungu gicigo mbunge kia South Imwe nkiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Kathochie mwanya muno kiwe Mutugi Kare kiwe mutegeri na kibonthe barabomba kwithira bekinyanilia Nteto cietu cia kaitaka kurikani Nteto na njire kinyaniriti wona chiringa boe ya thaa 3:30 onbeto awini wa Kingero na mwonanile wetu mathithio utuko bweru ari Purity Richard no indikaitene kangotie weche mani ni mubango ya Toburoke na Tash yurayo kwiyera kamemene gakukara wendete ka Weru FM 96.4 kwambiriria thaa 1 mwaka thaa 10 kireterwa ni MC Tash.
Oi. Tulikiri check ngugi. So tuliraga mtu kwenye check waseme mtu anasikizia wapi. No wako na wikira muri kirisho. Kenda tuthingia kiri kithakike bire. Toi. Wari noyo. Weru, hello. 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 Hello, sioro sisi iko ndani. Sisi natafuta tu mwenye tapenyesha kwa ndera leo aye. Aria. Allah. Ora iko tayari, wewe iko tayari? Mimi tayari kufanya nini? Kuweko kandera. Kupenya ndani. Ndina story mngije kuzange kwiraga mbere bokona ya muri appointment zire chumbite kuthikirwa na Nteto ya Meru na